Hii shamba tulianza 2021. Ni sisi tu tulijifanyia, tukafanya nini contribution na tukaanza kutoka saa hiyo mpaka saa hii ni sisi tu tunaendelea na hii. Tulifanya kazi mingi ya ya kupanda mamiti, na tuko na mamiti ya limu 150, maembe 50, zile zingine ni vegetables, kitunguu, nyanya, watermelon, vitu mingi. Kuna mara tulikata nini kitunguu mingi, tuliweka account pesa 1800, na tulipata shida ya engine huko chini kisima, ndio tulirudisha hiyo pesa pale tena. Kila kitu inaweza fanyika, nawaambia watu kila kitu inaweza fanyika, kila miti inaweza mea hapa, vegetable yote hapa inaweza mea.